Ini kene-kene kan buat mancing lindung. Setiap hari Ci mancing nih. Cing udiang nih. Mancing masa Ci. Sing sanda darah nasi cuma Ci. Aduh, lacur Cing. Dagang sih ada mau buka ane ngadap darah nasi tuh. Besok masih ada uliani virus corona nih ngeranan. Oh Ci. Alian-alian bekewa. Benjani nyangat ngewa. Terus gue mungkin cuma lindung tuh. Maro moni. Wih, liu cuman. Asi cuma mancing lindung. Ibi tepuk liu cuma man. Ye, mancing lindung tuh tawang Ci. Nah ada rumus nih, ada teori nih. Men, tadi tempat teori ini tuh. Tadi, ajak Ci gencang ordo nah. Dortang. Tawang Ci, bikin teori. Kuranan cuma nganggo rumus. Kurang cuma maksud Ci? Kuranan pulas tu tawang Ci. Yen kurane pulas batang kaje. Dajan desa Ci ngalih lindung. Liu Ci man lindung. Yen kuranane pulas bat klot. Lo desa Ci ngalih lindung pasti liu man lindung. Bang Marji deh bos Pak. Nggih. Mak mujang bapak-bapak jak dua di depan dok. Ngalis song. Ilo jegek ngabus song. Ada nepokin song lindung beli ini. Ada nepokin song lindung Belang nah, ngaling-ngaling song lindung. Pelih nyelak song yuyunya bakatnya. Beli siap, hampir risiko nih tuh lo. Lo siap? Siap engken maksudnya beli? Ah, belahan satu, memang kali manis tajam. Bos Pak. Kan kini unduk lu nggak sansong tuh lah. Aja anak sih, ajak ngalih posisi strategisnya. Oh, langsung ketaro. Cik hijau nih. Cik sih ngerti kan. Patuh aja pemikiran Ci jak canok sih. Man kene unduknya mengengken gaya kurang Ci biasanya pulas. Tuh lacur not Ci. Lacur engken. Tong kaya kurane pulas. Ya nak kaya apa artinya tuh? Lindungnya le bang. Wih.